وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کلش آغست امونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سوا دا اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انیکی بکوئے مورب داسر انیکی کول وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اخپلوان سرا یتیمان سرا ومسکنان سرا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعَيْبَ خَلْقُ تَعْخَيْسْتَ خَبَرِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَپابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ بیا مخواڑو تاسود دیل وزنا مگر لکسانو ستاسونا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وعدق ساسو دے مخاڑول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلش واغستمگا مضبوط لوستاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخپل وینی دیوبل پنا حقا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران ذکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوزن وانتم تشہدون و تاسم شہادت گوئن ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خلزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگرچا کوئے تاسو دیو بل سرا دائی پا مقابل کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاسو قیدیان نخلاصوئے تاسوئی درا پا فیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کڑشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرائے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بدد آغچا شکی دا کارستاسونا الا خزیون فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرزد قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا خلق دی شخوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشی اس پکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبتی سرا مدد کے دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیقیداً مرکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلیو منگا داغن رسو رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب اوڑتا اس رسول
دا سی خبریش نمغختے استاسو النفسنون تاسو لوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروجنو گرزول وفریقا تقتلون وبلدلا تاسو وجلا وقالوا قلوبنا غلف او ایل بدی زمگا زنا ڈک دی دا علمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پا دیوانے پا سود کفر دی فقلیلا ما یومنون دیر کم دین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کلش رائے دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منشد دی سردیم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دی مخدرات للو دی کتابنا مدد بے قختد اللہ تعالیٰ نے دا کافرانو پا مقابلہ کی فلما جاءهم عارفوا كفروا بے نارکل چراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی دزدوئیم فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالیٰ دے پا کافران باندے دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قسانی شاعتا کباڑی بازار پیخور خار بیس مشتروا به انفسهم بد حغائے چخص کری دی باعث رضان اخبل ان یکفروا بما انزل اللہ چو کفر کی دی باعث اللہ تعالی نازل کرے بغین دوجید الزدعیناتنا ینزل اللہ من فضلیم پدی خبر آشرالی کی اللہ تعالی باز فضل اخبل علی من یشاء من عبادیم پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگانونا فباؤ بغضب لا غضب ناختش دی بیو غضب سران دا پاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم وشویل شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالیٰ نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا دیوئیم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرے پم ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائے ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حقم دے او تصدیق ان کے رائے کتاب چی دلی سرائے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین طول توائن ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ مخی ددی تورام مخی ددینا کدہ کئی تاسو ایمان لڑن کی بتورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَاوَڑُ تَاسْتَ موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا دا توحید ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیاونیو تاسو سخیل را پخدای سرا پسدانا و حاندارے چی تاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَكَلَّ جَاغَسْتُمْ مَضْبُوط لَوْ اسْتَاسُ وَپُورْتَكْرَوْمُ اسْتَاسُ دَپَاسَ طُورَ غَرَمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوْنِ سَعَائِشِ دَرْكْرِ مُنْغَتَاسْتَ بَطَاقَتْ اور ایدر احکام قالوا سمعنا وعصينا دیوئل منگا ویدر اونگا نمانوم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
او گڑوڑ کڑشو دری پزنوں کے محبت دسخی پسود زوڑ کفر دری قل بیس ما یامرکم بہی ایمانکم ان کنتم مومنین تو آیا بد حاشیچ حکم در کی تاست پائے ایمان ستاسو کتاسو ایمان والا قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ تو آیا کچروی ستاز دپارا کور رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز ستاسو من دون الناس سواد نور خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غوڑے مرگ لرا پدروغ جنوبانی کتاسو رشتنی ہے ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شر نغاڑی دی مارگ ہیر گئے پسودا عملنو چھ مخکلی گلی لا سنو ددیم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بممت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دے شرک انکنہم یود احدهم لو يعمر الف سنہ ارمان کی ہر یو ددی چ عمر دے ورکڑی زرکالا وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر ان دا کس بچکون کے دل رضا عذاب اللہ نا چ عمر دے ورکڑی والله بصیر بما يعملون اللہ تعالی دن کے رضا عملون شدیے کئ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو آسوک چی دشمنی دا جبریل ناغت بارے زکا جبریل راوڑے دا قرآن ستابدر بِإِذْنِ اللَّهِ پا حکم دا اللہ مصدقا لما بین یدے تصدیق ان کی ردائے کتابون چمخ کی دے قرآن نریم وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ وَهِدَایت دے او خوشحالی دپار ایمان والو من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اغسوک چی دشمنی دا اللہ او دا غدر طول ملائکو دا غدر رسولانو او خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقینا اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقینا نازل کریم گتا آیاتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون و انکار نکی دینا مگر آسوک چوتلی دا حکم دا اللہ نام او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح چلاوس کرے دیو لال مات کرے غیل رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمانم نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول طرف اللہ نام تصدیق ان کے دائے کتابوں چدی سرئی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نو ورزو یوڈلی دائے کسان ناچی ورکڑشوری کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وطابداری اکردی دائے چلستبا شیطانانو وزمانہ دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا
لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سحر زکا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملکین ببابل اور تابداری اکڑی دائے شرالے گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کو دی شاطر سحر تردیچ اور تبع ویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز کلو دجادو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نزکو بدی داغینا حاغا چی جدائی بیرا واسطہ پسو دائے پمند سڑی و دخل دائے وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انو دی ضرر ورک ان کی باعث رئیشتا مگر پہ حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر مناش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفو دل دی چچا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے اس حصہ دا ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خام خابت دا عاش خسکڑی دی پائے سردان نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے ولو انہم آمنوا واتقوا او کدے خلق ایمان راوڑے او زان ساتلے دا کفر و دا سیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خام خاڑیر ثواب شد اللہ دا طرف ندے غردے لو كانوا يعلمون كشر دی پویلر لیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو موائے تاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائے تاسو لفظ انظرنا و بیاغوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم و دا پارا دا کافران و عذاب درناک دے ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین نواری کافران خلق چی کتابیان دی و نور مشرکان خلق ان ینزل علیکم من خیر من ربکم چی نازل دکریشی پتاسو سوحی استاسو درب دا طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص دی پخپل رحمت سرائے چالچی وغاریم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الفضل لیم ما ننسخ من آیت او ننسها آج بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی یا تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتی بخیر منہا و مثلیام روڑونگا غرد آغین آیا دائے پشان علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت نپوئے گی یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت درن کرے علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض آیت نپوئے گی یقیناً اللہ خاص غلرہ باسعید اسمانوں دزمکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور نشتتاس لراد اللہ سوائے سکھ بچ گا ان کے ہونا مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضونوں کے پر رسول خبل لگسنگ چی اعتراضون شو پر موسیٰ علیہ السلام ددین مخیم
ومن يتبدل الكفر بالإيمان اچھا شواس و کفر لرا فبدل ایمان فقد ضل سواء السبیل یقیناً دے اوڑد برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا غاڑی دیر د کتابیانونا چھ واپس کی تاسو لرا پس ایمان ساسونا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دا دوی دا حسد چی پیدا شید دی دا نفسنونا من بعد ما تبین لهم الحق رسط دائنا چی خکار شیر دی دا حق فعفو وصفحو نعفو کے دین و مختناروے حتی آیاتی اللہ بیامریم تردی چراولی اللہ تعالی پلہا خاص حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پاسل بنے قدرت لرون کرے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور پابندی دمانز کوئے اور زکات ورکوئے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ آج لے گئے مخی دپارات زانو نخبلو خوشنے کملی ابم میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائملون چی تاسو کوئلی دن کرے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا ادیوائی شرع داخل بنشی جنت تا مگر آسوک چی یہودی یا نصرانی تلک امانیهم دا خواہشات دریم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل تاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا صدا چمن اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کو خپل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقیدہ کے بتوحید فلہو اجرہو عند رب پارا ثواب دامن دے پنی ضرب دو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انبی حسیرہ پدی ونبی غمجن کی وقالت اليہود لیست النصارى على شیء اوائی یہودیان ندی لا نصارا پیس دین ماننے وقالت النصارى لیست اليہود على شیء اوائی نصارا ندی یہودیان پیس دین ماننے وهم یتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغصب ویلائے کسانو چیل من لرو پشاند وینادریم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ نو اللہ و فیصلو کی ددی ترمیند قیامت پر فیما کانوا فی یختلفون پائے خبرو کی چری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلی ظالم نے داشانا چی منکی داللہ دا جماعتننا چی یاد کرشی پائے کہ خاص نم داللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایل رائش داخل شی دی جماعتنو تا مگر پتا سال کی چیر وکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگی دا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پا آخرت کے عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ لرد مشرق و مغرب فینما تولو فسما وجہ اللہ لکم خواہش تاسو گرزوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخشترے ان اللہ واسع علیم
یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے پاس. وقالوا اتخذ الله ولدا اوائدین ولد اللہ تعالی ذان لزوئے اولاد. سبحانہ پاک تے اللہ دا اولادنا. بل له ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آغٹول سیدنا شری اسمان موزمکہ کے. کل له قانتون ناٹول دی اللہ لرا طاعت کا ان کی. بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانوں دزمکی دے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ او کلچی اغاڑی اللہ تعالی اوکار کول وہ یاغی توشان واغوشیم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية اوایا کسان چ علم نہ لریم ولی خبر انکی موسر اللہ تعالی پخپل آیا ولی نرازی مونتا نخج مونغارو. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسان چدرین مخیو پشاند وینا دریم. تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددی زونا دے والسلام. قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً واضح کری منگا دیر دلیونا قوم دا پارائیں چی یقین لریم. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقیناً لگلے منگا تو پا حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور تپوس نشی کے دستانا پبارد جہنم والو کی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی سان یہودان و نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسیم. قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے. ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دری بخواہشات و بسیم. بعد الذی جاءک من العلم فصدائے نشراغ لیتا علم چی وحید قرآن نام. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ طرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتے آکسان چی ورکڑے منعیت کتاب للی دا کتاب پلائق لستلو دریم. اولائک یؤمنون بیدا کسان ایمانم لری بدائی کتاب. ومن یکفر به او چاچ کفر کو بدے کتاب فاولائک هم الخاسرون ندا کسانم دی پورتوانیان دی. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہوا شکری ما بتاسو. وانی فضلتكم على العالمين او خاص دا انعام چما غروالے درکڑو تاستا بخلقو دا زمان استاسو. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او یرغید عذاب دا غوزنا شنمشی لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب. ولا يقبل منها عدل انبشی قبل دے دائے نفس ناس بدلا. ولا تنفعها شفاعة انبا نفور کولشیات سفارش. ولا هم ينصرون انبا دیسرا سے امداد کی ریشیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو
پیوسو کارون سرا ناغ پورا پورا داکل قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا دخل کو دپارا پیشوار دین قال ومن ذریتی ویل آغاو گرزے بازی دولاد زمانہم قال لا ينال عهد الظالمین ویل اللہ نرسی زمان اللہ والظالمان تام وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلچو گرزم بیت اللہ زیدت لو راتو دپار دخل کو زید آمن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اویل منگاونی سے زید ادریدو د ابراہیم علیہ السلام نا زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل حکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا د اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر دواداز خاریہ امن والا وارزق اہلہ من الثمرات اور کواد دی سیدن کو دار قسم میں وہ غلونا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر خاص کرائے کسامتا شیبان راوڑے ددین پا اللہ و پرسنے قال ومن کفر فامتعه قلیلا ویل اللہ روزی بورکم زاغ شاتا چی کفر اکڑی ننفع بورکم آغتا سلگ زمانا ثم اضطره الى عذاب النار بیاوے پزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وکم مخشی پورتکول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ نا و اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا دوارو ویل یا ربا قبول کدا زمنا انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص تو ہر سورے و واسمان پوئے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے رباو گرزے منگا ہمیشہ تابدار تالرا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اولادم دوارونہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تالرا وارنا مناسکنا و خیمونتا طریقی دے عبادات زمونگا وطب علینا و اخبل مہربانے کی پمونگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کون کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گے پد امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا
انك انت العزيز الحكيم یقیناً تو خاص پاسبانی زور والے حکمت والے ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم السلام نام مگر آسوک چی جاہل کری اخبر دان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً غرکڑو من دلرا پا دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پا آخرت کے مخامخاد کامیاب نویم اذ قال له ربه اسلم کم مفسی ویلدتا رب تابع سامیشا قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزامیشا دپارد رب العالمین وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم علیہ السلام مخبل زامن دا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمان یقین اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سم مگر پدا سے حال کی چھ اسلام قبل ان کی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آیتا سو حاضر ہوئے کلچی رانی ازدیش یعقوب علیہ السلام تمر اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کلچی ویلا اخفل زامنتا دچا بندگی بکوئے تاسو زمان رستوم قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ویلائی منگ بندگی کو استاد معبود و معبود مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحد حقدار دا بندگے یوزات ونحن له مسلمون امنگ یواغلرا اخلاص کو ان کی دا بندگے تلک امت قد خلت دائے اوڈر دا مخیتی رشیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغیل را ثواب دا غاملون چکڑی اغیم او تاسل ثواب دائے چی تاسو کڑیم ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس نشی کے دیستا سنا دائے کارونو چائی کول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدون او آئیدی خلقتا شیطاس یہودیان یا نصارى شین ہدایت بمومے قل بل ملت ابراہیم حنیفا تو بلکی تابداریو کے دین دے ابراہیم السلام شکلکو بتوحید وما کان من المشرکین نو دے دا مشرکان دلنا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وائے دری بجواب کے ایمان راوڑے منگا پالا اور پائیں کتاب جنازل کڑے شیر منگتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور حقی چی نازل کڑے شیر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد داغتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ
او پائے کتابونو چی ورکڑشو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم او پائے چی ورکڑشی نورو پیغمبرانو تا طرف در رب دینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نکم پمن دیشا کی دری انبیاؤنا پیمان روڑلو کی ونحن له مسلمون ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی د بندگئے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نک ایمان روڑو دے خلق بشان دائے چتاسو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت مند وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمُ خُوَارَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً دی بلری دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نخامخا بشپساتی تعالی رددین اللہ تعالی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ سوری بار سپوئے صبغۃ اللہ وائے قبول کرے منگا رنگ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا اسوک دے دیر خیست دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی ونحن له عابدون او منگا خاص اللہ لرا بندگی کون کیون قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم تو آیا جگڑی تو ہے تاسو زمون سلام اولوہیت اللہ تعالیٰ کے اور حال دارے چ اللہ زمونگم رب دے استاسو مرب دے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور زمونگ پارا بدلار عملون زمونگ دا اور تاسو لرا بدلار عملون استاسو دا ونحن له مخلصون امنگو اللہ لرا اخلاص کو ممکن ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقیناً ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داؤ کانو ہودن و نصارا دی یہودیان یا نصاراؤ قل انتم عالم ام اللہ ویدی تایتا سخ پوئے دری بحالو کا اللہ پوئے دے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دلی ظالم دا شانا چپٹی غیلم شدد سرید اللہ دا طرف نویم وما اللہ بغافل عما تعملون اند اللہ غافل دا عملنا چتاسوی کوئے تلک امت قد خلت دام یوڑا لرامخ کی تیر شیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون شائی کری او تاصل الزواب دا عملون چتاسوی کری ولا تسألون عما کانوا یعملون او تپوس نشی کے دے ساسونا دائے کارون چاہی کول سيقول صفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشيو غرزو دا نبی و صحابہ دائے قبلنا شدیو واغیت محکم کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی چالچ واڑی سید لاری طرف دام